Haka arpoa tarik jelio ahaja arpolai hakapor khatway bejem menstep haka jingalam jong u General Secretary ke HYC Umyam Circle Riboy District ubadei uba donbor thaba lembat upara uba Kharwanja Secretary ke Environment bat ki para dekhot kilakhang ye ke SBI hadam site Umyam buram yakasni kerpang u Thomas Jones ukpa ki dak thok khasi kaseng kalkantu ya barok ki office sarkar bat ki bang banang ne shakmat sngobaha bakin buram ya kisni kerpang jong gabri uhen nyautrap Nakaliang dun ka HYC Umyam Circle, iron na ka misil ka Sofia. Yung mga kasi mo, kasi ka ba kasi buram, kasi kapang, kani ka ba buram yung Hamas John, wala pa mi yung tak kasi jongi. Te nakaliang jongi yung tip ba iron ki office ki bamburam yung kani kasi. At rin yung awan marmarch de ban kang talay kini office. Akan kasi rengkat kajing trelang kaseng ketika si pengikin mau kembang jauh Thomas Jun bawa ya ka daptok kasih tebun di office bakang mata kasih bat ladon ru ibom kang bakli bat kibaya ibom buram ya kan kasih dan kalian ngejungi kaseng HYC ila ya lek kepala pengin buat jintip buat pengin kang akan kasih ke pekerpang de buat kilakungu ro ya ke ba i kaseng la de biar cemat